Naša nas je vera učila da uvek budemo ljudi, nikad ne ljudi. Jer da vam kažem šta je Marko Miljanov, jedan vojvoda crnogorski, šta je opisao u svojih 5 knjiga, pa opisuje jednoga Čiču iz Vasojevića koji je bio i dobar junak, ali ga jedan mladi Crnogorac s leđa rani iz najnižih pobuda da mu digne ono oružje što imao. I kako je ga gađao u glavu, kuršum nije probio lobanju, nego je obišao i oko mu istero i Čiča u krvi padni, ali on je čitavijem okom video koga to ubi. I kad su Čiču našli i pitali ko te ubi, taj i taj uvate mladića na sud i osude na večitu robiju. Čiča bolovo, prebolovo, ostao bez oka, pa kad je prebolovo digne se u sud, a u sudu se našao i knjaz Nikola, pa će Čiča da moli sudiju i knjaza da puste onoga mladića. Kako veli po Bogu, pa jer ti oko ti istori to zašta? Gospodaru veli, dobro činjeti da nam ne dosadi. A drugo veli, njemu je 17 godina, a meni je 60. Veću je nesreću on učinio sebi nego meni. U 60 godina on će Čiča da kaže život ne počinje. Ako do sada nisam učinio što se moglo i trebalo, diži sada ruke. A on je na početku života, pa zar tako da ga počne i da ga u zatvor završi. Ni ja, ni vi, čini mi se da u takvom slučaju ne znam da li bi tako postupili. Svi su izgledi da ne bi, da nam nije stao na žulj, pa ne znam šta bi mu činjeli. Ali mi svi osjećamo da je to ono što i nas kao narod održalo, ne samo da preživimo biološki, da ne živimo, nego da preživimo kao ljudi Božji.